امیرو هاتنه ناویک جی بازارن هری مزن پایتخت ترکیه انقره که روزانه رنگ صد بلکو به هزاران کس پیدیوی خود ناوی بازاره ده دابین دکن مجی ایروب هیک لازمن کو خلک باکور و خلک روجا و دبیجنه هیک قسمک خلک باشور و روشلا جید بینه هیلک لی معامله من ایرو یادگل هیکان نه بهای وانه نه هلاسه نه بهای دلار امریکیه نه جی چکر نه خارنکیه تنه از هنه که کام بستینم و از درباسی نافچه که انقره ببم لوی در اوستای که که به هیکان صنعت که گله خوشک چه دیگه رنگ ام همو د جیان خود اگر تنه جاره که جیبه چو بینه ناو بازاره که یا مارکته که مه کریبن ما اینا بنا مال ما پقاند بنا ناورینی ده و بنوش جان خاربن للوی ماله صنعتکاره که تشتین عجیب تینه سری هیکان Ben Hamit Hayran. 1956 doğumlu. ناوی من حمید حیران سال 1956 لباجار کرشهیرج دایک بوم بابی من مرنگوز بو بابی من جبرکارین خواه 61 سال بریانها امهاتن نافچه گل باشی انقره سال 1988 کاربای از گرتم و از بگرانی بریندار و از بوم کم اندام هست تا جیانش بومن گلک جدا بو از هر دم دفکریم من دگوت گلو از دی چی بکم از دی چاوا سردریت گل وی جیانی بکم از دی çawa debara xwe bikim û min çi huner jî nedzanî. Oturduğunuz yerde sade ve sadece ben ne yapabilirim? Hayatımı nasıl devam ettirebilirim? Yumurta sanatının altında kesmesi var. Di huner û hostaya hêkan de gelek şêwazên karkirinê hene. Ji birîna wê bigirin heta xemlandin û kemlandina her qonaxeke hunerekî baş bo lazim e. Hûn dikarin nexşan û wêneyan li ser hêkan çê bikin. Her hêkek taybetiya xwe heye. Her hêkek li gor taybetiya xwe dibe keresteya vê hunerê. Burada kaz yumurtaları ve normal piyasadaki tavuk yumurtaları. Niha di destê min de hêkên qazan û hêkên mirîşkan hene. Dema ku ez xeyalên insanan li ser hêkan dinexşînim, ez zêdetir hêkên qazan bikartînim. Ez xeyalan li ser hêkan nexş dikim. İnsanların hayallerini buraya nakşetmektir. Herhangi bir yumurtayı ilk önce Her çi hêkek be em di destpêkê de vê hêkê ji bo paqijkirinê amade dikin. Em paşî bi vî şiklî vê hêkê paqij dikin û amade dikin ji bo nexşandinê. Lê em nava hêkê jî navêjin. Dibe got bikêrî me bê ji bo karekî me yê din.